Buya ke inhlakanipho, buya ke Nzimanzi. Ludvonga lolu. Ludvonga lolu. Kunatindlela letinyenti ke tekuchaza ludvonga. Letinye satitfola ngale ka geography sisafunza igeography. Letinye sitfola ngale na ufunza iscience yekuhlatiya umhlabatsi. Noma umhlaba. Ludvonga lolu. Sikhona sifundo lesikhona la. Lengifisa ukuthi nisifunze ikakhulu kati nini enhlakanipho nale abalaba ngangawo. Nifunze lokho. Yabona nje njengoba ngihlale ngibekisa kule kusukela la kuye 2000 uye le bo 99 yoshona letulu. Funzani. Ludvonga lolu enhlakanipho. Kuyasifaka ke nathi lese singale. Ludvonga lolu. Ludvonga inhlakanipho nongalibuka lolu luqale kancane loqala lentasi le. Luqale kancane kwaba nje into lencane nje kwathi gcu kwayihlika umhlabathi kwabade lonakala. Wayihlika futhi kwabade lonaka ngicela unake lokuthi ngiyachaza ukuthi kude lo wanaka na uyihlika lo mhlabathi. Waqhubeka umhlabathi wayihlika kwabade umuntu lomnakako kwagcine kwaba nje. Yabona nyathi sesiku lala sesikhona khona nyalo sekude indlela longaligciba ngayo loludvonga lolugcibeke impilo le impilo dikhona tinto enhlanganipho labatakuyala ngato bakubonise ngato bantfu labadutane nawe labakuthandza mbamba na utiqala ngibekise nje ukuthi uqala ungena kubangani labakabi ungena etshwaleni wenta ludvonga lolo loluqalile kukhona labatasonzela dutane nawe enhlanganipho ufike bakutshele kokusilalela le mfana Nzimani yingoti lento lo intako itakulimata kwandeka songene kuma drugs enhlakanipho ungene kubangani labahamba netidzakamiva kukhona labatakuthandza bafika bakutshela ukuthi ludvonga lo soluqala lolu utakulimata namathi itakulimata basho kutsini uyalibona udvonga sigcina njani inyalo lo ungaphika nangakutshela ukuthi nasingalanza umuntu linaba nje labadadisha tindvonga bangafika bakutshela laqala beluncane lentasi le buka nje lesulenteni impilo le impilo na inhlakanipho ukuthi loludvonga lolu alukagcini ngalokubhidlika lwabhidlita lomhlabathi luphinze futhi lwaba netinto letimila la kulo uyangiva yini kukhona lesisikhathi sawukhanza khona ukuthi umuntu uliyekele ludvonga lakhe lwabhidlika loludvonga lwakhana inkinga naye ebese yena sotiva ngesilumbi comfortable kule nkinga la kuyo leni ngoba sekunetihlahla letimile loludvonga lalwakhilo leselwakhekile netihlahla nathi uyatibona soluvona loludvonga ukuthi ngathi sengikahle kube ngasina ulikhumbuta ukuthi yena uludvonga wena lungasi loludvonga ngisiloludvonga mina kepha lokusala koludvonga lo ikhona inkinga loba nayo iqalwe nguwe ngekunganangi ngengalaleli ugcine ngesilumbi sebantu sebaba used kule nkinga longiyo sebayetayele le nkinga lengiyo utive nawe ngazuthi ngathi sowutayelekile ngaleyo ndlela leyo kanti ludvonga lo lokulu enhlakanipho ludvonga luyingoti luqala luncane lubhidlike lwentekatho kanje kubhidlika kweludvonga kuyinkinga leli ngobe akumi loludvonga luqalele phansi lena nje lwenyuka ngalokuthi kude labeka lunaka enhlakanipho kunetindvonga letinye letisemakhaya ukhanze silesikhathi